no yeshia ya de Apomuden Mmere Abramo ene de so nyankopon adom ya de Mmere na so a Apomuden Mmere aso se the program is tia no ya the doctors eba ama ye didi yare a nkomo ene me wa me doctor ba ko ha me introduce no at the right time program is them kind no aye Apomuden Mmere but ya de ye program ni say ya de Apomuden ebobo rab ya afa na ma obia hu say so wa nwode a utimi aya ade nyina Apomuden ane bema uyi ayarsa uyi nkwaje free wa me didi say Apomuden ane bema program e wo hwa no live our KUMAWOOD TV sa so na wo hwa no live our Apple TV Amazon TV Roku TV asaso live for S-Radio 5 and S-Radio 5 TV so they no kan no I memrinda edura first na ye awia and ya dia ban nwumre so de be ya ahwefo ebenya pi ahwe and na me wo Dr. Dadeako ha na me amedi program no me din ede Obroni Schneider na ma me Dr. Akaba ansana menena atwa nkoma ye bedi so Doctor na ma Akaba ye nua me pacha waso enso nyame adom na adwuma bu nso boni bia ni ho yesu adom ya da nyankopon ase Doctor wa wonim so ye hia se ya de Apomuden Mmere ya hwefo no yetiefo wiase afa na nyina ene da so nyankopon de adom adom ye hia se busua ya de nimde ayarsa Mmere ya hwefo no etiefo ene Doctor ansa na edaba na de ye bedi husu nkomo no last time I share no ya di nkomo fa diabetes ho ebia na ene na obi hwe yen na opesu ehu the last time ye di nkomo no meba o but mami sazo mra so biom se obi oso an first time na wo hu wo hwe yen ni me pese be opesu ohu nipa woni nipa doctor eye pacho e ka Dr. Dadeako pacho Dr. Dadeako oni man wadawoma yedo aside edi kan Dr. Dadeako ye Medical Missionary International MMI mi dwumadie no ye adwuma na koye se Red Cross baby a yetimi ye adwuma ye di aduro ye di bibia sayare ye di physical education kwa akra sayare na me ye dietitian nutritionist obi odi aduane sayare na me ye hydrotherapist obi odi nsuo ne wonko atimi yi yare bebre na de son kakra ewu mo ne se me ye reflexologist me hwe nipadua na me di hunu yare e di sayare eno ne ma me ye sonko organa kakra yo me da se pi na me no be di nkomo but me ka se Dr. Dadeako ma ye hu Dr. Dadeako say na wote ne mom no Dr. Dadeako die na wo ye wada wo awa waso ye wo aso ye ho eye ne ma miensa na ba ko pa ya yaresa na ye wo doctors bebre na o makasa metie pa matena akwantuum wa wukrum any African countries be 30 years enti ye adwuma community development dwuma nyina wo baby e ko asi yetimiko ye say yare bebre na yare a mesa eye soronko wo Ghana eye diabetes stroke awo ena honamani yare nsan yare eno de Ghana ha de me yesoronko kakra yo me da se na wa bobo ebroni beka say who are your target market mwa pa na what titru pa na Dr. Ehiomo you waso won ye broni menti ase wa betena Africa minim wa ye se Jose Morino wo pa bibifu asema wo broni Schneider Joseph Nanda de yakwa ye pe kwan tena wukro nimdia no aye bibifu ade anti asam de bafie Yorubu ate kura se wa Africa na wo broni na nkasa wo be ye de wa ha de nimdia no bafie doctor ayo husam ne se bibifu ye reactive ye nye proactive ye ma ade sisei ansa ne yetu ho anamo enke nipa me pepa me hia eye obi a wonyare ye na oba ma ya cheke no enti Ghana abroche okrom de yesi German lawyer
abrochire de nipa bi ahia lawyer ene doctor na Ghana ha in particular de Ghana ni bi ahia financial consultant ene doctor adentra yesika sem wo fom also ask a question na me dodge me no agi afa na me bam say be say dey ni dey no aye na who are your target market me wodi ni ensam bi wo Ghana obi ani bi doctor na ohwe wa wontimi hwe enhwe oyare a obeka one me hwe na ho hwe otiri ho a no me ka oyare enna condemn doctor I can surely say yare a me hwe nyina ye de Ghana doctors intimi hwe entimi ami wo medina ankasa miame wo me population me hwe around the globe yo me da say after 4 no metie 4 me da ma se pi Apomuden Mmere na aso awo KUMAWOOD TV me ne Dr. Dadeako ana ehia o se wo ye doctor enuane ene enno bibiduro wodi ni nyina ye adwuma wa kire se obi a yare bia no otimi asa no yare na ansa na ye beko ye be hwe ene topic na se no ene doctor me best ansa na ye be hwe program yi main topic na se no ma me bisa ene dia na ade ma ye me me pese me ho ansa na me bisa o last time ehia no ye ka diabetes ho asa me pese ye ba bobo so kakra but ene de ye be no ene de wadawoma ene stroke ho adesua na ebisi yo me da say na last time we discuss about diabetes me so wadawoma e bia na a first time obi hwe ye ni bonetofa dia ne diabetes dia na de ba kakra na yanko ye main topic of discussion Ghana ni bi busa me kan ye no ne bufui Ghana for yasum ye de ye pe long story diabetes doctors ni bebre che se udidi anadwo a uye se migitum dako ye besua aduane bi a ye die chere ye yem ansana ayam awie digestive system ni ye besua na nyenne ntene no adawo mabobo so kakra bi ni ansana ya ba ene topic a ye be ye stroke obi a woni di anopa eni awiantem utiminya diabetes ni ulcer ye bobo so obi a onum milo onum beverages onum hausa koko anopa onidi kopim ba 11 12 no likely so obenya diabetes me bobo so awi okoko no minum bi but eniema bebre wa akire weni ade obi a wanya ulcer akire pii no wanhwe ni obenya diabetes obi a ya na ne ho twetwe no ni video mu etwintwam dodo na atanya diabetes na diabetes ewo nipa wo na ho hasei wo nan chemu ha me de kire wo nan chemu ha aha na mehwa enipa wo ye dai yehu ye ni Ghana ni bia doctor bia wo nim saade no ye pressure ewo ye nan eposo hasei eho ne ye di detect pressure minti na me kire no ha ne yenko ye ni yo me da say Dr. Dadeako Dadeako Health and Business Solutions Dodo kan na apart from say o dey bibidro esa yare no asa so business consultant asa so financial consultant me patch say e ba sika 7 hwehwe ne ntutu ya we wa ben wo ho asa so ba adwuma hwehwe ne ntutu ya wa ben wo ho na emom no Apomuden Mmere die yare sanko an ye bedi nkomo wabobo last time e kan ye no ye di diabetes nkomo Mmere ne ntino ye ntimi nsanko deep ene wo so woni e ba di nkomo afa stroke ho stroke dia ayade a me ha ni papi doctor me da say na ye ka se stroke a na wadawo ma nya abotre na tire mu ma me na me bedi nkomo no kakran nti me pese me hu se dia no stroke pa wadawo ma mesre etiefo se ye ma only the basic points enti monyo ma adwene se ye betimi aka ni nyina ya bone tofa ya me membra mu ebi wontimi nya a wonnuanim se Mmere nti na mom no omo ambe free chire no omo betimi no wadi nkomo pi doctor say yare pi but Mmere nti ya ba ye fa yare baako na ye di hu nkomo wo free na free utikosu na ase wo hu aduro nti wo free na anya se bia wo ka stroke asem na stroke nko a wo say yare pi na mom na ye di nkomo afa stroke ho doc patchoma nko stroke ye ade a aso ni paduamu a wuntimi nyehwe se ebebubu agu ho wuntimi nante anase ebewo so wo saa na betimi akire stroke yo me da se na mami misao stroke no broni baka se ye wo mu types ana ye wo mu ahodo ana se wo mu ahodo amsao
wada wo mabobɔ no ma kakra man ye ma hodo burudu anti emra ni nti no wo de kakra bi minum sɛ ɔmo amefra chire ba ko ewosu nipati ba ko wusu nipa na nipadua ba ko wusu nipa ne nsa ba ko ema wodwodwo ba ko eku bema ba ko ma woyam organs ni nyina entimi mfansen ye ba ko ema wintini enso anya dwuma yie ba ko stroke no etimi ka wani ena tika wadwene sɛ de makana ebi nso entimi ma won kasa ebi wo ha ewosu wo mu gye sɛ doctor wo experience ena ohu enti egu ahodo yo medase Dr. Dadeako Dadeako Health and Business Solutions Mmere ni duru a ye be bie phone line no na wa frɛ wantimi afrɛ so doctor ye the doctor number betu dwa na face wutimi ne nagin komo bia ne yare bia ha bia doctor ye ready say obehwew doc medase me bisa say dia no stroke wa ma mehu ma bisa say dia no stroke di wa ma mehu ma bisa say yo ma hodo ana wa bobɔ so ama me oda ma minum say bibi mbakwa ansa na bibi beba no na ewo bibi efriba broni say what are the causes of stroke dia na this stroke ba enipa bia no oda ma niema mebre na deba yo muntie wa ha international research report ena medeba enti die di kan nsa die toso me Ghana ya me ba ye ade ha Ghana fo a ekuye sesi aye ade enwunu bebre iced water chilled water any ice block ade enwunu esukɔkyea aduane ade ayenom a titru etaye sukɔkyea ensa den de ba ensa mre ni bi nsu kum ni papa okay yenhwe eno wo bia wota tenase a wonye hwe eno nso edeba obi a adwuma a woye aye ntenase nko a edeba ana obi a nakoma emoyie wo mo mota no no niema bi cigarette ne tramol no ne ade enye wo mo nko a be ema no nso no niema bi a mentimi modi ye wo drinks ni bia ekum ebesai wansa na ne asia ha ba bia meto bottle water wo se ne maami bi watwahwe ewu menna mo mitimi hu but wo ka obey da tie ebu anam de ahomete aka se mama se ko hospital de obetie no watie oho eno nso edeba ene obi a onum nsuo wota me komedi ni bebre oye adwuma eden over 6 obi a open na pa over 6 yeah ti se wunidi wota no drinks now you over 6 ubetimi anya na at any time we no ne the basic ones a metimi aye obi o wakoma yare obi a o wani subire kidney kakra metimi akeka no yo medase Apomuden Mmere anayo betiefo ne mahwefo Mmere society mamo ewo KUMAWOOD TV wo saso behwa no home TV abrochirefo ya America fo na hwe free Apple TV Amazon TV Europe part of Europe so hwe free Roku TV asaso ya live ewo S5 FM ana TV mene Dr. Dadeako ani Asia ene ya kan yare a efa stroke mehu but young girl minum say first kwa na empenifo nanso stroke ni mehu say stroke ye yare bia eha ni papa na ntina me de program ya basa anaze ye de abasa ye de apomden abobo wura ni paduanum de bia me ka say wo ahoden a me say wa de da nchan ya betumi afa anya afi na obi mefa ma o nipa ko pa na obefa nti apomden eye ma ni paduana ana ye kasafa do stroke ho mene Dr. Dadeako Herbal Center ana mene nashia a program no koso na no line phone line numbers no egu screen so e bebie ama wabam na wo so wo de you assembly sane nkomo bi apese oni yedibia wo di aba wantimi nso a doctor number so ewo ho ntino ebetimi wi a betimi afre doctor anya stroke nkwa no asa na emom no e free utikosi na ase o sa yare bia nanso mre ntino ya fa yare ba akọ na ye di hu nkomo doctor me da se wa ma hu se stroke
ade a stroke wa me hu say ye wo mu ahodo wa me hu say nia de ba no ade enyu ne nyoma na enna bebre ne nyoma bebre timi di stroke ba a doctor me da say na me say so bi wo stroke a when because effect be na ba e won so effect ba e na wo doctor you will be a stroke patient symptoms are edeba okay eniema emaneba wana say we dey me yanya bi one of the best heart rehabilitation center in German the whole world kura was your friend Bad Segeberg wa ukrum was northern part of Hamburg Ghana ni nurse ba ko pene ewo ho na hospital ne so say woka kwalebu ne konfanachi bomu kra Australia fogu Canadians Americans other European countries we are sikafo ni nyina ho no omugo na awerɛho sɛm ne sɛ wote ho ahwɛ onipadua ye a little drops of water make a mighty ocean a little drops of sentence make a mighty sickness yare nketinkiti bi ɛna de yare kɛse yɛ den eba enti aniema a wobɛhunu sɛ stroke ba oso no ɛdɔɔso na emu kakra bi ne ɛbɛka kyerɛw wutia ɛbɛboa wo eniema obi a ɛwɔ na ase ne ho yɛ ne pepepepe na gyae obi wɔ na ne ho baabi ayɛ ne nyinu na gyae ase ɛdeɛ bi ne nam ne nipaduam na gyae ɛno yɛ baako obi wɔ na ne ho yɛ ne mmere obi wɔ nso a na ne nipadua no asadeɛ bi ne nam ne ho the lymph ne nipadua na so akyi ne tiri ho ne adeɛ ɛno nso yɛ baako obi a opejane na enyeye opejane na enyeye ne namro mu ye ne tofo wo hyempabo enyeye eno nso eka ho obu ana ne fa wo ye hwi a enyeye obu ho na nani su chine ne kakra aso wo hwe ade a wo hunu eno nso eka ho ana obi a aduru ba bia wo bisira asem ko a wonte aseye eno nso ka ho obu nso ho na wotimi ya niema basa eno nso eka stroke ha no obi okura wotewa na ne buafu no ho ni nyina ka ho wenum obi na ne yema hye no obi na nakoma bo obi na ne nase pagya na ne nan ne naposunu nyina etutu nu bebre yare ni bebre wo ho a de ediba no eben Nemum so where nya daje nunti na meka ne say me were millions of people a me hwe won in fact me were nipa won mo nya daje ma ye hwe won no de yetimi hwe won be kuma say ha de me won na home nurses okay say we ye nipa na wo nipa kura wo betimi anya ba bi na wiska dia nurse ne betena wo be 3 months 4 months wono na bamu aduane ahwe obibia na ho ato ne yekoye ba bi yo me da doc no yo me da say say the program no cost na obetimi afre na wo problem bi ana say fa discussion ye na stroke nkomo aye di ho ana wo yare fufuo bi na pese wo bamu a akwan wo hwe screen so a numbers me bu wo ofra e bamu abam ansa na bia ya to aso doc ansa na obi be bamu no o ma mehu say ade a e friend stroke dia ye stroke no ama say yo mu ahodo dia de ba na dia wo free so aye dia be mani pa hu say yare ade a eba yi no aye stroke person me bisa say stroke broni baka say is it curable ana say yetimi esa wadaroma abi before no wo ye me dia me ye chinyefo wo ye chinyefo abewu kwa ade bi wo ho asa wiabo na hu na nche say wiabo agradate tender lightning koso na se waso asi ano nkire se enkoso enti wunni no se enkire se eni ho obu na o gyae na kasa dodo ye no kre ubetimi afa yare me pa se yetimi sa meba aduro wo ho na awe ho sam ne se abibifo enam ya no aduane ye benti enti de enti me kra no wo ye enti me ade me ni problem
Yareɛ bi wɔ hɔ a mesa yareɛ bi wɔ nkuro bi so a ɛno ara na ɛma me nipa enti yɛ ni problem ya me pa cho ma wa kwa ba o me pa cho Mesra kan ye kakra na peja woni kakra ma me wadaroma yo me da se mama doctor ba ho doc no bi sa se enfa na wo na o ba ho e no contact o ba ho o betimi so afre na we wa ba program no so that me kan ya ye ka stroke ye di stroke won komo yo hello me pa cha ma kwa ba odi ni be bia kasa free but yo me pa cha ma no kwa da roma Agora como ele me tocou, nada de dinheiro no dia, de tudo que é, mas de tudo é tatuado, tudo é economia, veio também, tudo é de dia de semana. Yo, doc bram pacho ye. We dia me bam me pa cho tie eni yare ne ye wo 20 diabetes time de ba stroke time de ba Obi abaso gina so mpacho ma akwa baba program no so odi ni bebi akasa fu me pacho lo TV ne kakra ma me wai yo pacho odi ni nkoma person ni edi wadaroma Pacho doctor na ko mo ka ndose o ma me ne na me se ya ye wo do yeah etre na wo so no ya o ka mo ka me dia wo na mani so ha me mi nu ko ai enti se no e dia no be ni ya dia mo yo me pacho yo doctor be you ano why we are doctor number so ebu screen so obasa dia tudwa na woni na dum komo yo me da se fi yo also bet ma doc pacho na obi se nani Ghana no I am sorry the papa o location no contact ne o han location dey papa se se ayewo global world yeah just a mini nipa ne kasa wi ansa na obeba adwuma me ye dɔɔso se ye wo broni anka memba asampa na me ka kyerɛw and to contact me contact ne na me de be ma no na me ne na nya interaction me busa na question be be bia se wo ba no wa ba me pacho ma akwa baba program so di ni be bia kasa free hello me pacho ma akwa ba odi ni yeah good evening madam pacho ma akwa ba odi ni be bia kasa free yo me pacho Amanda o kasa odi yo and the screen no so ntino wada ma obetimi ahe that where studio number doctor number no ya de betudwa no aso de betudwa no ade na chira kwan so atudwa why yo doc me papa no busa yo doc na so mpacho ma kwa ba odi ni be bia kasa free me pacho lo TV no kakra why me pacho ma kwa ba odi ni be bia kasa free wodin me pacho na na ma ne kwa why yo me pacho doctor chwo nyina obe you man why yo obi ba so na mama doctor bob no yi anu ama ye me pacho baby akasa fu di ni baby akasa fu ma kwa ba hello pacho di ni baby akasa fu ma kwa ba
effective right. Yo. Pacho manenko. Effective right. Pacho Ibrahim ma oneso kakra ma me why. Okay. Aha, yeah, afede aha. Anko. Yo, wa de betu ja course na banti na ya ha no. Doc, me so wo tiri kwan obi abisa contact number. Obi person hu location. And obi so be say nsu anyu bebre no, na she fridge no, ha adwen ana. Because muka say wo ka ade ni banti ma no ko. Me kire wade bi. Muntie ni ye. Sa wonu ensu a enwunu pa. Wuni padua no enwo ensu na akopem se ebeye hye se wuni padua no se de ni padua no ye hye ansa na de ye adwuma. Enti obi onu nsu na ni tie na yan na ni na ni princio. Enti ensu enwum ekum enu na ekum maba wa ne mrantie ni bebre. Ensu a chel me de minimum amasua no ekum sa wo ba no de mu afef aye nwunu kakra bi sa wo ba no hwe me ma example otomfo blacksmith sa ode dade tu de nu wo yi a ensu a emu ohye wode tuma edum ntam ba ode tu ensu enwunu pe a na I explode. Okay. Basic example na me de ama no hwe ade a emma stroke bebre nso edan amframa mfam sa wadwene no ntini ni nya amframa etimi ma stroke emuwa se umoja aso tie wutimi nya stroke se umoja enimu ya wutimi nya stroke ni adwene no na bia na ne moja enti wadi dia nya wadwene nya ubi dia nya 1+1 ye 2 enti wo mo ni dia no pa ni awia ye no eda bi o mo ate basabasa ya fidie so me kase mi bie niema bi so a ya dia o kan say ma wo ma bi efre say o ka o aduro wa ampache say o si stroke be ba obu o ha we o ma wo do obu e maniti wo so o di adanse doc nti Mr. Fawo number no etu jama me ene wo location tie wo muntie da so nti wo de still am menka muntie de menka na Ghana for sabi ebi ni aso enipa mehwe ye millions enye Ghana, Australia, Europe, America, Canada metimi abobon penifo bi di niti awa ne se wo de number na se wo ye new wire fremprensa wo fremprensa kwa me amefa se wo sika samunye na wo fremia fre 5 times me amefrew wo ye old person afre 2 se se wo bo ofre edu ba bi kura fo be waste your time minimum in America. There's a lot of things I am doing. Fesi abusu na mekere. Mi location ewo Kumasi abinchi. Me sa wo bekwai. Na dwuma ni mintimi nye. Enti wo ye serious frɛ ne ehuni. In fact ye ba ye no. Wo mo muntie na aboa mo bebre. Ye be kire mo ne ma kura mo ye beboa mo. Mi location ma kire no. Me wo Kumasi me wo abinchi market. Na na fie kobi market. Ena me sa wa sante bekwai. But me ye mobile. Adichie bia mi konkro be tenso community development dwuma na meye enti me nhyɛ da ntena faako but baby awo bia me no kasa ne apase waduro in fact ye ba ha kakrai boa nipa nya asem ketewa baby amaka na munti wo fra me wa na ebia na wa ndimi ne man communicate fra me tere wo de ofra to aso tere a me fra that is my secret code wo bi ho a wo ni kapre oni sika better less o hwe no wo fra to aso 5 times a mefro emergency wo de fra to aso 3 times mefre minimum de nti ameka ebinum wo fra guma wo fra kura na wo fra no na wo ye ne ma bi obi wo ame na ma hune number na na ye ne ma bebre da fa number no to ja asase wo screen no so di me number no ye 0540 uncle 83 28 15 0540 0540 8 83 28 28 15 15 0540 83 28 15 15 Doctor said o try no o da kwai asase Kumasi abinchi e fe no afia kobi market
Mara sa wafa number no nya no awiasa ekitu ebinti bebi a wo bia no doctor bebi a wo bia no ni udi nkoma eye packaging no de abrawo eye sa wo no bedi nkoma deep so dem kan nya yare ba akọ no wasa yare pi nanso emra nti ya ba ye tusu yare ba akọ na ye di nkoma fa stroke apart from stroke no wasa yare pi nti wo fra doctor obetimi no wadi nkoma doc emra no ene yemra no nso no haye nse next time e benya full length no e wada wo ma stroke no what are the solutions and I said that ya stroke ye wie ho the part is apart from stroke no yare ben na wasa wo na afi so now the room man say wunduo no ehfa na ye benya bi ato wada wo ma from the onset maybe ye ntone baby a o honko a me honko me agents ebi wo no okra wona me nkasa ya wunya that is my policies eno ye baako the atoso mienu me ye community development work adwuma bi okra me ko 10 communities ho me konkuro be Dadeako enti baby am wo bi a matter of communication baby a wo bi a mitime na okasa me ni American doctors me ni European doctors doctor bi wo wi ase bi a wo ye prepare so be communicate ye communicate aboche they work in a team but ya hanom na individualism no adoso enti eno ne se wo be frame me number no wo frɛ no anyame akoso frɛ mi nyeden population na measure na aburo me so but I manage esa say oburoni minimum say the esi myself so ono so me marketing manager the best market consultant in Kumasi the American say but I program yi me nti a me ha won say na me ha doctor say the o ma ban say in fact doc seminar mo na me hu obi o yare a makoma wa ya na ya me ya because e bia na wo bibi yo ko betima bibi but yare enti yare die mama mo aha ye fe bibi human value in economics wo wujira ha no ebi a wo hwe nipa be 50 enti se bibi to asa nipa no be yeden aya na ya me ya enti mba so what dey me chen no enti eno na ma hwe nipa bi in fact ye obi okra me hwe ni duru ba bi a me de madwuma akọ nanim enya advert me sayare period me secret am de sayare doctor bia fa wonya problem doc Mr. apart from stroke no dia na wasa wo me sayare buru 40 ma ye nuo maako 40 but me major de ma me ye extraordinary awo stroke and diabetes me chere wa de diabetes no enipa bebre ye de HIV cancer and tuberculosis ato won so ebi wa ntesa ye diabetes me hwe ne na ho anu mahu me na dura ne ko me ye obi kra metimi akasa me wo AC aduro me nibi won wo AC aduro wo AC yare wo ba na me mu aduro nyame na asa wo yare I won't go that way yes nyoma de ba no won no at least etimi fight say yare moa no yare bia so nya ko moa na wayi na flo that's all yo ana me dia bia nanso na sa yare tie Ghana for your problem wa wo krom for abrofo no me ye professional quick and advanced world Mako Japan kitchen, India, German, Italian, and Chinese. Na Ghana for empe anopania we didi eno na ema ya yare akese. Ene winim, ene wo ba ko obe 40 years of Africa just obi so numu. Sa wo numu mila, men fan making numu bebre. Maybe me international researcher. Di American here mesene so obe freme. Enipa no kra mentimi enhwe. I just manage it. One mila and family Kenyadan in womb. So one Hausa cocoa. Now we have basa jai frame. So one Hausa cocoa no way ni pese kuma. A good baby when you in town pese kuma jai. Na frame. Make me be one more free TV see. Mammy be wo a kuyapem. Minti ne buy a doctor wa America. Ya di esa tono so. O sorry anu usu. Ni nyama na duro so ma me ho atono. The blow from Ishirame. Ye never be maybe I was trained by a lot of personality, research into the American Amunti. Fre, na yen child the obey. Tiawa. Yo, doctor number no good screen, no so was had no contact up to that. Program here, Apomuden, but I had the programming, the program, say, ya de Apomuden, Bobo, yes, for now. Said the American, we in quite free wa Apomuden here because we are more dear, untimintu an amount, but so one more dear, ubetimintu an amount. Doctor Dadeako, what Dadeako,
Herbal Center na Nation na you share Saturdays 7 p.m. and ekose enumra 8 and then so nti ye delay kakra echina nyankopɔ ya dema Dr. Foforo beba ye be share ewia 1 to 2 ye the topic Foforo beba program no first part ye the yarea ye the kan di yarea ba kon komo ansana ye di wi a ye bisa doctor no say afa apart from say the what yarea di nkomo di ani di no otimi esa babobɔ so sa awo osa diabetes ulcer any cancer na wasa nti say the doctor no ma move screen so ye di nkomo no wi a ofra na doctor ye ready so no be di nkomo osa yare free wuti kwesi unase nti doctor Padaroma wunwo no kakra bi na boboso kakra memra nti na me mabobo na yadidie mu no mesra mo eyade ehia nkasa no hia me anopa no a free 6 to 8 die bomodina nya aduane emu oduro ena 1 o'clock mo awia dumienu bomodi didi ansa na nwumre didi obi a wo yare ulcer ne diabetes se wa ma obi a obekire wadidie ya nkire wa eduro bi a obenum bi ayi wokwa ebasa ado ha bebre abrɛw de ntia ya na mawura baabi no mekira ade bi bua kakra enti aniema wo diabetes a wo stroke a wudi a ebebo aniema ebebo a se bibia wo ya ho exercise kakra se wonum ensuohia mo se obi nya stroke obi fenti obi ani subiri na kuma ba momma ni nsuohie mo de momma ni nsuohie a me di agi nipa bebre nkwanti me phone mi nom no anadi 2 o'clock wo ba bia na no masore me dawia se de agi nkofo nkwa eno pa ho a si obi nya stroke a momma na make honey me ba ye na me ba Ghana no ana me hu se yese yi make nye mitimi de make ne wo sa yare bebre na emom de wo mo ne se me nya medical doctor me nya naturopathic me nya natural health enti so won hospital e na doctor say empen meka me gitum na emom make ne ewo de me di agi ayi nipa bebre wo mo nya stroke foforo a entimi anka wo wuyi tinsuo na de make ne ho ewo guma eno nso timi esa yare bebre yo me da asemi se metiefo ne mahwefo abefa doctor no ma no insa ye de mre na ye adwuma doctor abobo so but after no free doctor why you ready so no be din komo pi se do ti kan wa de number to ja wa de new location to ja o free na ene ye mo ade wo be bia wo bia ya safa na nyina doctor say eye packaging wonu din komo na wo hu se wunro se ni se ni ode be on ese ode ma wa be bia wo bia no ode be bra wo eye Apomuden mre ana mo hwei botaya ne say ya di Apomuden be bawura mo na watimi anya nwode akofa doc ansa na me mra so no mra na ya so de mra na de asokra ma me ha ayi ma me fa doc fa wona ma ne tuja biom na yan close na me besane of father roma me da ase but the American ayo ni secret code wo a wuni me dada no a wo ye mi patient freto aso mienu wo a wo frɛ me se wunya me bi o ha wo frɛ ya mefa ebi o nso amamfa freto aso tere me a mefrɛ wo ɛna obi o ha na ne condition ni ade ni sikasɛm ni ade nye mi me hwe obi a me ni problem wo nso freto aso 5 code na me kan kura hia me se wo be frɛ me very very important ese answer me tam ne me niema bebre me number ne ye 0540 83 28 15 15 0540 83 28 15 15 yo me da se Apomuden mre ana metiefo ne mahwefo mo hwe ya free live ewo KUMAWOOD TV program ya baso memrenda ani kosiada memrenda nonso ekosu na wotwe and nsuo no na yinti ya delay kakra akira nyankopon adom ya 1 ewia 1 ekosi 2 ya basa dia abram ya the doctors different ba na ye deep yare ho different komo aside no ye be some said den ana wotumi ye biem awo ho
inu amu omo de tudwa bebi omo de tudwa ne am telephone number am de tudwa ya mi a me di dwumadi chairman ye Obroni Schneider na Mr. Yabua our talent microfinance me chiao pi me wo say wo hwa me papa me da se wo futu be brad ma me da se any talent microfinance ko nyina mo Bapata branch Kumasi me da ma se pi an ka ahema star me da ma se me futu no emuodu me da ma se pi Doctor mi pacho na so na dia na de jame na dia na ewo obi a wo chia na say oyi ana mensa ne of father woman ye ka say me chia dia Kumasi the best marketers mu yemienu ba ko ye fe no Dr. Kankam Kwaten ota akonya nsapo aha wa ben ena Obroni Schneider so the best marketer Kumasi ha ne Ghana de obetimi age award aha nti me chia sa papa no ena Dr. Dawood nso mitie ne pa wono so wa ben minim no so me chia no Dr. Dawood wa ben yo Alezwa abu kotokwa cinema super agent me chia wo ofutuo no so mafa me da se pi etiefo no mahwefo me da mase anan nsuo no ajejo to talk akra Dr. Ntina Medu mmra so ne de yeduma Echina nyankopon ya adema Dr. Dan last week ni share kan syphilis obesa ba na yedi nkomo foforo ewia danko ekosi 2 o'clock nti echina nyankopon ya adema mesra mu afro bi na ma bona amane se Apomuden Mmere ewo KUMAWOOD TV awsa hwa no abrochire fon so hwa Apple TV Roku TV ni Amazon TV asaso live for S25 and S25 TV Medamasipi Nankupon Yadoma Echna 1 to 2 KUMAWOOD TV Amansane Yena Yedimu.